Ujebote život. I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi nešto neverovatno na kanalu koji svi volite i želite da gledate, a to je da vučemo traktor sa mojim motorom, Apencom, znači svi znate, tako da eto ga klip sa Apencom koji mi dugo tražite. Obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal. I sada idemo da palimo rakovicu i da sve to sinhronizujemo. Inače u prošlom klipu, to jest u prošlom klipu gdje smo vukli nešto Apencom, vukli smo Fergusona, znači AMT 539 smo vukli, to ću vam ostaviti snimak ovdje da pogledate. Moja rakovica 65 sa kabinom, znači kao što vidite rakovica 65. Jebem i rakovicu. Sve ću da izmačem trenerke, ali nema veze. Ne cari. Ajmo. Ona neće da upali, brate. Evo je. Ujebote život. Sad će da upali. Znači, sad pali kao mina, brate. Sad. On me zgazi. Lajkujte ovaj klip, obavezno idemo da je prebacimo ovamo. Sad pali kao mina, gledajte sad. Evo je Anđela, hoće da vozi traktor. Ajde ulazi, vozi. Popni se, jel ti možda se popneš tu? Ne, cari. Ona ne može da se popne ovdje, brad. Ajde. Ode u kuću. Kao što možete da vidite, evo ga Apenac, konopac i rakovica. Sad ćemo da vidimo da li je moguće da sa motorom od 3-4 konja pomerimo ovu grdusiju ovdje. Kao što vidite, ne znam koliko je teška, nego da je oko 1100, kao 1100. Ne znam koliko je teška rakovica, pišite mi dole u komentarima. Stvarno ne znam, znači napišite, mislim da je negdje oko 1500 kila, možda i malo više, možda i malo manje, ne znam. Ali to mi pišite dole u komentarima, obavezno lajkujte ovaj klip. Sad idemo na Apenca i da vidimo da li je moguće da se pomeri rakovica sa motorom. Tako da ljudi, pišite sad u ovom trenutku svi u komentarima da li je moguće da se pomeri sa motorom rakovica. Ko napiše dole i potrebi, daću mu srce, tako da napišite u ovom trenutku. Evo ga, krećemo ljudi, palimo Apenca i da vidimo, čim da vidim da li mogu ovako manualno da povučem. Ne, cari. Pomera se, brate. Znaš da se pomera, gledaj ovo. Gle, ja je vučem 100%, ljudi gledajte ovo. Znači 100%, ja je ručno vučem, brate. Da neće. On se ugasi, brate. Kako ovo motor, brate, ne može da pomeri traktor, jebat. Znači, ljudi, moramo da pokušamo da okrenemo rakovicu na ovu stranu, jer je malo nizbrdica, ovdje je uzbrdica. Kao što vidite, malo je, razumete, traktor malo ide ovako, tako da zbog toga ne možemo da ga pomerimo. Sad ćemo da vidimo da okrenemo rakovicu na ovu stranu i da probamo onda da ga okrenemo. Tako da lajkujte ovaj klip i pišite u komentarima da li ćemo da uspemo na ovu stranu. Okrenuli smo rakovicu na ovu stranu da vidimo da li možemo ovako da je povučemo, pošto je ovdje malo nizbrdica, kao što vidite, onako je bilo baš teško, tako da vidjet ćemo sada ako može ovako, onda je
mogućnosti su onako 50-50 da se povuče Rakovica, tako što je mnogo teška. Pišite u komentarima koliko je teška da znam. Inače, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, idemo sada da je vežemo ponovo i da je povučemo, tako da krećemo. Ovo ne može ni da pipne ni nizbrdo, brate. Znači, ljudi moji, ako želite da vučete Rakovicu, ako vam negde stane i tako dalje, ni poravno, ni nizbrdo, znači nigde ne možete da je vučete. Znači, kao što vidite, vidite kako stoji Rakovica, malo nakoso, nakrenuto. Ja sam se nadao baš da ćemo da je povučemo, ali brate, motor neće ni da pipne. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal. U ovom klipu smo vukli Rakovicu sa motorom, nije uspelo, tako da lajkujte klip, subajte se, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I pos.